No, gdje su ljudi? Ovdje vas se vidi da ćemo igrati Piano Dance 2. To je prva epizoda. Microfono. Može. Vidim kako malo baguje. Snimije telefon. Opet se čuo zvuk, izvinite. I evo našeg skora. Čekaj. 653 na drugom levelu. Malo mi baguje, bilo bi teško i treba da dobijem novi telefon, pa će biti lakše. Ali tada ovo je okej. Snimit ću još jedno, sad drugi level. Čekaj, da pustim snimu. Inače, sad ću vam pokažem, isto sa 2 kinga sam prešao i prvi level. Da, imamo sad 2, pa da podnosim. Evo, sad ću vam pokažem. Evo ga, prvi sa 2 kinga, drugi sa 2 kinga. Malo je mutno, izvinite zbog toga stvarno. Ali nema veze, sljedeći klip će mislim da bude malo bolje. Idemo na Canyon, treći. Ne bude ovaj klip toliko kratak. Inače, prošli put za ovaj treći level bi je bio rekord sa 3 stara. Izgubio sam, mislio sam da mi neko ušao sobu. Level 4. Dobro smo pesme, možemo da ih probamo, no ja to sad neću, čuvat ću te.
To bi bilo to. Vidimo se u sljedećem klipu, ići će malo češće na telefonu, biti na laptopu, ali na laptopu treba nešto, ima neke probleme, pa ću snimati telefonom i preko telefona, zato što mi je onaj mob izvan glup, meni bolje ovako. I to bi bilo to, što se tiče ovog klipa, vidimo se u sljedećem i čao!